tuvuye mu kiganiro tugiye irimbe ni mu gihugu cya Cameroon aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gutana umutwe n'ikipe ya Togo. Abanyarwandakazi ndabinginze noneho nimuze twese dushyigikira Amavubi nk'uko abyaramwe. Reka turebe Emery Bayisenye n'umuhanga cyane gutera impira iteretse yawuteye atashye Emery yari yaterekamo arawutarura umusara yitwa Emery Bayisenye. Emery byose by'u Rwanda hariya Bayisenye. Abanyarwanda Emery Bayisenye arekura kufura hariya y'agatangaza hariya arekura kufura yitareka ku mutwe wa se umusara yitwa niyo nzima y'Abanyarwanda Sefu hariya arekura umutwe w'agatangaza aterura Abanyarwanda bagira ku mutwe ngo pa Sefu fata u Rwanda n'Abanyarwanda miliyoni zose arazitwara hariya aterekamo igitego cy'agatangaza. Abanyarwanda kimwe Abanyatogo indeba n'umwana bitsimwana amaze atasiyo Rwanda hariya niyo nzima Sefu hariya aterekamo igitego cy'igice cya mbere. U Rwanda kimwe ibyatogo n'ibindeba Rwanda Abanyarwanda we atasiyo agatebeza atasiyo Abanyarwanda na kapitani Jacques Tuyisenge wa fataba barasa papa bareba arakura pasa umbaranga papa bariya ayitaraka ku mutwe wa kapitani Jacques afata umupira umbaranga afite intare urakura ku mutwe wa kapitani Jacques aravuga ati ni bibiri byanga byemere atarakamo igitego cya kabiri cy'u Rwanda. Amavubi ibitego bibiri atasiyo hariya umusore twa kapitani Jacques ahagurutse Abanyarwanda bwa kabiri nyuma y'amakosa akomeye n'ubutwari dukoze. Atasiyo Togo turayica. Togo nta bushobozi mashami iterekamo abakinnyi kigira ari hehe. U Rwanda 2 Togo 2. Atasiyo amakosa twari dukora turayakosoye ndababariye mwese ikibazo defense yacu gifite ubwoba burkwageza muri surface n'igitego. Why kapitani kamaze gutereka musore twa Sugira Nese turisanyagiye ku ruhande rw'iburyo avonyemo Savio. Ibitego nuko attacking kama mwarabu amaki kuri Mashami Vincent ku kazi ari gukora cyane bijyanye na remplacement maze yakoze fopa kuri remplacement ya mbere ariko adufasha kubona igitego cya mbere. Gusa amaki kuri Mashami Vincent ku kazi akomeje gukora uriye gukora remplacement maze uri kubona ko nibura ari guhuza n'abantu benshi cyane bijyanye no gushaka umusaruro w'ino match. 2-2 Nyagasani ukomeza uruhande rw'Abanyarwanda. Nyagasani umenye wumva amarira y'Abanyarwanda batakamba kwabo. Turayitsinda umura turayitsinda Togo turayitsinda gusa baragira muri box yacu kikaba igitego. Nyagasani mana rurema mana w'Abanyarwanda mana mubyeyi usuma bose naragusenze kuva ku munsi wa mbere tujya muri cani n'uyu munsi nacyari iruhande rwa Nyagasani dufasha aya mavuba duheshejemo nk'Abanyarwanda. Oh haleluya
bibiri kuri ku mpande zombi. Itogo ntabwo aturanira, twega ntabwo duterwa turatera, abanyarwanda turatera. Attention sasa reka turebe, Sugira sasa agatuza, Sugira turayataka, ariyo mupira atawukiranze umunyatogo hariya. Nta mpamvu yo kongera kuvuga n'amazina yawe imvuna, ndavuga yacu. Turatera abanyarwanda bombaraga. Attention tereka bombaraga hariya. Captain Jacques, turatera abanyarwanda, turatera ntidutera. Guys, esprit turayishusha Togo turayirusha. Ari kura passe. Attention reka turebe Sugira sasa, Sugira hariya terekamo. Attention! Sugira! Banyarwandakazi, Banyarwanda muzamura ibiganza. Sugira! Arekura umupira w'imbaraga, afite nka Sugira rutahiza. Sugira usagame mwana w'u Rwanda. Afata umupira rutahiza mu Sugira aranastariya. Sugira sagamba. Banyarwanda Sugira. Afata umupira rutahiza mu Rwanda ariya Sugira Anaste. Awuteraga ku kirangi kugira ngo ukuye mu mazi yacu ya Nile. Abakontorora ariya mu nyanja ya Nyabarongo. Sugira! U Rwanda bafata Togo barayitogosa. Ariya Abanyarwanda n'abana babiye babadatawe. Turatera ntiduterwa. Arayifata Sugira, arayitogosa, ayiteka ku gatuza, arayitara. U Rwanda 3, Togo 2. Banyarwandakazi, Fuad arasaraye, arayamanitse. Muhumure abafite ubwoba mwese, muntize ubwoba bwanyu, mbubabikira, ndabubagarura match irangiye kabisa. Nimugira ubwoba, ndashaka abanyarwanda mwese mufite ubwoba kubera iminota 10 isigaye, kongeraho indi bari buze kongeraho. Muhumure, ubwoba bwanyu ndabizi, ubwoba bwanyu n'urukundo rw'u Rwanda. Ubwoba bwanyu ngiye kuba mbubabikiye kuko ngiyewe narabushize. Urabyize ubu reka nayize amatanura match tukageza kimwe cyaka nayize mu itanura rya Kajewe njya guhanduramo itafari ryo hagati. Batwongeye iminota 4 nyongera nyishe mu biganza byawe ntagiye igitego cy'ikibego kijya mu izamu. Nakubwiye ngo ikibidise ubuse akazi ndi gukora no kubusa. Ije nagusengeye ndacyari hejuru, ndacyagusenga ndacyagusaba kuva cy'ikibego akazi ndi gukora nakubusa. Akazi ndi nakubusa. Aya heriko tereka bitego cya kane. Attention yawe chata bitego cya kane, tereka Maria biranga. Turayishaka bitego cya kane ahubwo nireba nabi. Mutafandire yera cyane kama. Attention mukureho. Abanyarwanda ni inkotanyi wa muntu we. Inkotanyi zirakotana mpaka ku munota wa nyuma. Cyane kabisa. Asigaye iminota 3 kugira ngo umukino urangire becyaye ibitego 3 by'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Kuri ibi by'ikipe y'igihugu ya Togo. Nyabuneka ni buri mu gihugu cyangwa se hanze yacyo. Yewe ndashaka intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi muri intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi intsinzi we Abanyarwanda, intsinzi we akerangiye kera Fuad ariko akazi nuko nakubusa ibintu ngembye ngo ruhari. Abanyarwanda muri kuri YouTube mukomeza muza nyabuneka sigaye no tuyagutsa kugira ngo match irangire. Ikipe y'igihugu Rwanda iri imbere ibitego byayo 3 kuri ikipe y'igihugu ya Togo. Attention tugomba igitego cya kane, reka turabasugira shaka kona sugira tereka Maria. Attention tereka Marite, twizere Imana Marite nuko byagenze. Maritene twizere Imana cyangwa bari twastarova abana yiryaho gaceya cyane mushyirariya. Iyi match naguye ngo byarangiye kera Mana ishimwe n'umunyarwanda nawe. Attention sacego umunari ikarito muhondo amashyirage nindure ko rikosa muhajiri amashyirage maji mwana ko majenga kata monde wabusa ikipe y'u Togo mu cyasiga amasukura gahunda yarangiye kera match na do ngiyi umunyatogo do ngwiki nagitsindamo nagitsinda aho bigeze noneho match yarangiye. Umunyarwanda nanjye umunyabwoba natangiye kugira icyizere noneho
iyi kipe y'igihugu ya Togo tuyifite muri niba watakaje icyizere usoke. iyi kipe y'igihugu ya Togo twamaze kwibika mu gikapu. Amavubi intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi. Amavubi byarangiye batitweranye nakubwiye ngo ndayifite ngiyi ndayifite. Abanyatogo muri hehe abanyatogo pole sana. U Rwanda intsinzi iminota ine yarangiye nabwo ntibashaka kwakira iminota 9 iyi match yarangiye.